को मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार्यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ फिजाई पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा सम्बन्धको न्यानोपन तिमीसँग छ तिमीसँग खुसीको सयौं रङ्ग छ उकालो या ओह्रालो बाटो जिन्दगीको एकै नाचले चल्नेछ यात्रा जिन्दगीको डुब्नु छ जहाँ होस् हिरो डुएट छ सबैभन्दा खास हिरो डुएट छ डुएटले नजिक ल्याउँछ। थप जानकारीका लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति हे उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नापक खना बोला ठ्यागु जाजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमन कति मते हरेक बुधबार सुतोशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप जाजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जोजुलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चेना सफ्टिको मेघार निना जनदीपी सकला निनामी भाजु मेजु पिन्टा दिनुग्लाउने से लस्कुसना पहना बना तैजना तुगु ज्याजो उडास ज्याजो स जिका सेकपिनि ज्याज्ञा कामी बिगेन तुलादर ठोका रेडियो उपत्यका चेना सफ्टिको मेघार ज्या परिकल्पना उडा समाज न्यवय कथा न्यना वइ ठु उडास ज्याजो या सच्चो चेगु बोजना दिसिकने भने व ज्याजो उडास सिकपिन हरेक बुधबार सुटोसे चटेटा इलनिसे गुटेटा
ई टकर जी बिगन दिवारले से इन वेचन दिगु चाचो खटक दिगु चाचो से बिज radiopateka.com.np ना हलियंक रेडियो पत्रिका बेबे जतु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाके लिसे रेडियो पत्रिका तेन सफ्टको मेगाहर्ज अटेटाइगु 87.6 मेगाहर्ज जतुको चाचो नियनसना दिगु चाचो खट जाजो उडा सठा गटा उडा दिगु गतिविधि उडा तसँग यन चंगु विभिन्न जाजो जानकारी उडा बिटिन पखलाबला से वेक अप इन समाज पेचंगु जाजो या हपावटी हो सकटा खय जानकारी बिगु आज कया जठुगु जाजो न्याका वेचन गुजल राष्ट्रिय जन्मिन हामीले से जाजो सभारमा या पाख्याउने छपुनी पुष्चंगु अलि लुगु भागमे अलि चिटुमे सकला उडास जाजो नियन जना रिपि योमी भाजु मेजु पिन्ड देसन जुन गुजल जाजो उडास जाजो कलकत्ता वनला गिरगंज खेनला कलकत्ता वनला गिरगंज खेनला माया के मारे पासा वो पापी मिसाया तमावने हे माया के मारे पासा वो पापी मिसाया तमावने गोरे खना ढाला रे सबे सोम सिरमा दाचू गोरे खना ढाला रे गोरे सोम कुर्मा दाचू खोबे खना ढाला रे गोरे सोम कुर्मा दाचू खोबे खना ढाला रे खोबे वना मा वनी नु पासा दुर्गा दशया ना जावे संगत माया के मारे पासा वो पापी मिसाया तमावने गोले खना ढाला रे कबे सोम खाखा दादू गोले खना ढाला रे गोले सोम बाजा दादू येले खना ढाला रे गोले सोम बाजा दादू येले खना ढाला रे येले वना मा वनिनु पासा पूजा या जाता सोया जावे माया के मारे पासा वो पापी मिसाया तमावने येले सोम यात्रा दाचू पांग्या खना ढाला रे येले सोम यात्रा दाचू पांग्या खना ढाला रे पांग्या सोम पाक दाचू ये खना ढाला रे पांग्या सोम पाक दाचू ये खना ढाला रे ये वना मा वनिनु पासा सिने मा जाता सोया जावे निपुसुंगो लोगो भागमे गाहना स्कछले लस्को जाजो कटा उडास दिखा सिकिन जैनाकानी बिगेन लात्र ठोक रेडियो पत्रिका छैन सफ्टको मेगा खर्च तरंग त ठौए जाजो उडास लिन दिस सिटी कठाया गतिविधि सिटी कठाया बाखौ सिटी कठाया बुख त जुना सिकिन हैन वेचन चल अवश्य न ठौ उडास जाजो या सच्चियो केगो बोर्ड छंगो जानकारी नि सिकिन बेचना त सावन्य महिना वर्ष या महिना जुने सिटी कठाया नखजक आजको बिस्तारी जो यहाँ वेचौला नखजक मखो नखना सपु दुगु विभिन्न खटना झौ यहाँ वेचौदु कोभिड या हुनिएना यो विभिन्न नखचकले लिचो लानचंगु तुगु अवस्था मिगनि से सोजुगु गुला पर्वतले न बामलाका असर लागु जखनको खनिडेटको बामलाका असर लागु खनिडेटको अवस्था तिस खनको जुल आ गुला पर्व न पूजा आज जक याना गुला बाजा मठा से सेम्बेवना ठोकठा गुला पर्व हनेगु गु
निर्णय जुगुदु वो निर्णय न जिसा खलावला ब्याकेको लिसे वंगु आइतबार तिस कठा मग चरे न हन बुझल तिस आ नख तक उडाते जा बुकुट हन भइसुदु त नख तकले उडातेको सहभागिता छुदु त फुक्न जानकारी दिन पिन्ट उडास मार्फत बिगुन जि ब्लु बुनु कुट याना बुझि फेन खैत निरन्तरता बिगुनि के डाक्टर नापाङ सेठौ जि पिन्ट वंगु आइतबार दिस गु कठा मग चरे हन ओ चरे गुगुठ ख कठा मग रे सुक कठा मग न पसमन जे विभिन्न खचु लिसे वो खसुना पो सपोर्ट याको बाख हिटा कनिट्याउडु लोचन तारा तुलादर जासा वेक पाखे कनिट्याउ उगु खचु मेले पाखे उनी ज्याजो उडास ज्याजो या डकले नापाङ बो वंगु जिल्लाका चतुर्दशी खुनु चिस गठामुग नख अनिरुन सोनी गय आदिवासी नेवाटे उठिति कठय जीवन्त संस्कृति त मध्ये ठछगु न महत्वपूर्ण गु नख ख ठुकियात काम ज नख नटाइ गठामुग यत उडाट सन महत्व बिया हनवय चंगुदु ठुगुटी खुनु या मागु सांस्कृतिक ज्या खयत उडास तेसन ठौ कठय न्याक चंगुदु गठामुग दिल्लागा चरे खुनु हनिगु नख ख ठुकियात ठिठी कठ व्याख्या याना घण्टा गर्न ढका टकन ठ्याउयान वय चंगुदु ठुकियात त्रिशक्ति त्रिपद भैरव शिवया प्रतीक उमा महेश्वरया प्रतीक कठन कायागोयान टाउदु गठामगय दियात तान्त्रिक विधिया ल्याखन तस्क महत्वपूर्ण दिन कठन नाल टाउदु तस्क कडाउ दिन कठन नाल टाउदु गठामग चरे खुनु सोनी गय गांगम निसे ट्वाटले टक्क गठामग डेका वया यंकिउ यान वय चंगुदु चिची रिपी मस्तेट नयाँ गु कल्ली नयाँ गु अंगु झ्याकेगु चलन्दो करागु दिन जुगली फुट प्लेट ठिम फेक मडका अंगु झ्याकेगु चलन्दो जन धारणा दो ठन्नख झिम्पेंगु शताब्दी छि ह्याना वया चंगु ढका ठ्यागुया न्यापङ कठिया सोपाटुटी डेका सु व छाली न तया गठामु ठनतै अठे हासा रंग लाखे ख्वा पाठे चंक चया गठामु ढका टेगु चलन्दो अले हाना मरुम छम मचाइ त गठामु यल्ला गढका आजु जे हारका हेका देव फंके न छोइ उम मचायत हे गठामु कोट हे के बिया ढका पिनी ढका थगु लागा पिनी सालेयंका खुशी छि कयंके चलन दु ठिकिया त भूत बयायंके गो दाइ थोदिने छे छे बहुते गो ढका बहु पाटे नापा मो वचका बजी वाला तै उकी स्वता जे स्वा कसा बचा स्वा कन्यु म स्वा चिकन्टाले स्वा टियातै ठुली दुनेउ ठोयागु क स्व हि नन्तै हाकुमुस्या मुआ छा लाबा भोटिया यो गोरखातै पूजा बले स्वासिन धु समय धाला सक्तान तया पुजब तया न्यनि तै अले ठोन यापा बहुपाले टुपी लाही तया कन तया तयार जुइ ढुंका सकले छ छेजा पिना पन तया ठाकुले पुजै लाटे सक्ष्या छेला न पन समय कया निग चचिपन्थिया निग च बहुपाटे तै फुट प्लेट पिछे ओरगा ठगु थम फिना टौल लय सुक छप छपन तै अठे सन थौ छ सन तै बहुपाटे सक्तान तया बहुवा यंके ठिकै ठफकन ठिक जुइ धुनेगु त बहुपा nya पटन छपा टप्पाउ किस्ती तया दिगु निला दिगु चाका बहुपा जना ठाकुली दनाउनी बहुवाय वनिमा नमवसे वनिमा अले ठो बहुवागु प्यु पेडुवाव अले दथ्री तेगु रह्यो चलनरु अले ठठौ लाग कठ ठठौ पियो छे लाग कठ ठो बहुपा तेउन फरक फरक दो बहुवा दुन्यो फेरि निसिन लुका खरी सोकिङ नकिताइ अले अठेटु तले तले न कोठा पटकन लुका खरी न नकिताइ ले इका पका गुंगु या धूप ठना कुनी निसिन ठना ठावै ओबले ठुकियाना फुट प्लेट बिसुवनी धेगु जनविश्वास दु वास्तवय ठो नख सिनाया कोचा ढंगु पिस हनि माउ नख ख ठो नख टप्यंग बुजना प सम्बन्ध दु ख ठो नखल सिनाया कोचा गय संकेत न बियाजनी अले ठोय गठा मुग सम्बन्धी छबु पौराणिक बाख ठनौ झ्यावेगु प्याचिताया गोगी जिगु बुजना प टप्यंग सपोडु ख नापा नापा छि नेपाल मण्डल अथवा सोनिगाउँ वासी नेवाट पुवंक हे भुन्जा याइपि ख अठितयागु इमिगु आर्थिक स्रोत हे भुन्जा ख उगु इले मनुटेगु जनसंख्या टासा आपा मरु तर भुयकु दुज जन कि सिनाजा यात ज्यामित न्याप्ले हे मजुएको आर्थिक स्रोत पुवंक हे भुन्जा जुयाचंगु कारण
वो इले सिना ज्या वा पी को मचाल की दक्षी अंक गठे नाने ढेगो पी सक्सा जुगु ज्याचुन छनु छम दाजु या ठगु टप फाट को भुसो सो टस्कन टन्न ज्याउला गठे ना गेना जी वा पी को चाके ओ ढका अलि वो तन्त्र विद्या सम छम गुर्जु या थाउन वो दाजु ताल कार्य गुर्जु वा पीते जामी मडिया साफ हे दुखजुल छपनिउ तन्त्र विद्यांश क ग्वालियन बिजामल छपनिउ तन्त्र विद्या गठेना जिल अठेना इले वापी कोचाकेउ ज्यास क ग्वालियन बिमल अलि गुर्जुन त बिएत बिचाट जिला छम छुया फुममको तर जी गठामु गया के येना से वयगु दैवीय शक्ति छिमट ग्वालिया भई बरु छिमी ज्या कोचाव वय ढान बालक लिच्छ्या बिमानी रखजना दाजो पचा वाटा जन अजागु दैवी शक्ति ढैली हान छुयु ख जिमट ज्ञान फुको छु मख्थे यु खला ढका थालो तर वो गुरुजुन त या बिजाट ग्यामा जी दादा थे या जी सेना बिका एसले जुका दादा दाजु ल्यावन वन छे वना ट्वा बाया पास पिन्ट न कन सक्ष्या गुरुजुन दादा थियाना ठठगु मे दैवी शक्ति डुबिकल दैवी शक्ति डुबिसेले मिसाट मिजन्ट सकले बल्ला नवल इमसा न्याब्ले सोया अपा हे जाया फट ता ई तक जाया फुसान छप्ठे त्यानो मचा एज्या इमी भुंजा यो कोहे कोचाल ने गुना अपा अपा याट डब्ल्यूएमएसयु भागन नै गुजन ठो किस्म जाया बले इलो ई सिना जे कोचाल आठो दैवी शक्ति अर्थात वो फूड प्रेड डुबिना जो मेस्ट लिच्छे गुन इजुल इमी ट्वाबा पासा दठी खजुल आलाठुम ते लिच्छे माल थिंजो जितला मम्मी चाट्वे वलसु अथे मिम शान्ताल ख ख जिठानो मस्त मम फेवल दया अथे छमसा छटा ठ ठ गोछे वो प्रेड डुबियो या कारण याना ठिठी समस्या जो वाओ खम्पि हावल अलि सक्ष्या सल्लायना दिन्छुना वो गठामु यात वया यंक्यु दिन्छु त सक्ष्या सुचुपिचु यात निसी यात सिनाजे ज चिछे सुचुपिचु या मफै चंगुन फर फुक्क पिठया सफयात मोलया वसया थपि सुटजुल अले सुट नापा बठिला न थपिन निसियात दुवाते सुवछलिया गठामुया आकृति देका ठसकल मिसा मस्तसे थपिन दुम कटामरी प्रेड दुबिना चंगु पापा उइते वान्छेगो पापा गठामुय था चियंगल अनहे खायल सकले जाना वो गठामुयात फुठे चंगु ख्वापा देका अनेक कठ श्वास मान तया डुवाटे बानकल अनली वैट सालयंका डुवाटे यंका चकियंकल अनली गुरुजुते बिजाते इमसन ठठगु छे इका पकय कुनो ठन बिल अल गुरुजु हे स्वकिंगु नकिन बियाल अले कुनी छेरी स्वकिंगु नकि ताना ठठे तले न ठपिन्यु कोठा न नकिन्ता त दुखा खरे नरकिन्ता त अनली बनीजीका छेया ठाकुली बौवायंकल ठुकठ इमस भोटिया त पिटना छेगो ज्या कोचाकल ठो पौराणिक बाखन खनि दुकी ठो भोट वायंको म भोट चाहिँ मबिमा बकसे थपिनी पासा सरजुया थपिन द ग्वालिया ओ म दैवी शक्ति टका खनिन्दु उके ठोन ख न भोटो वायंके ओ ढका मकासे भोट प्रेत या त बिराबिउ कठन ठुकिया त काछि यक्को सुभा देखेन छुना लोचुन तारा तुना रजुयात वे कला ठोजित गठामुग चरेको छुका गठामुग चरेले बौ बिले सुतेमा ले वना पसमन बाखो छपुन जिन हेबेल अबसेन जिन मुसु ख ठोएठो बाखन्यना सिकिगु होटा जित चुला त सिपिन्दन उ कठै होटा चुला दे दिइगु आशा भलस कासे त्यसै लोचुन तारा तुला त को सुबह दसे आरस दि बचाको दिबा पाक्यो ने दिपा ठुका ठुगुवाया उडा गतिविधि जनावेको जी जाजो उडा छ जजसो
जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125, जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी। हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा। BMI बॉडी मास इंडेक्स, कमरियाना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, नुगय गति, व्यायाम, निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनेसिया 4:30 निसे 6:30 तक। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य, ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल, ज्योति भवन, कांतिपथ ये। टेलीफोन नंबर 41635000 41634700। Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. Start, stop, start, stop. Jam, jam, ये start, stop. Stop, stop, ये start, stop. चिकों बचे ये कुछ चक्कर ये दिमाग के चीज़ start, stop, start, stop, start, stop. उके हिरो यागो नोगो अचीवर 150, सुपर स्प्लेंडर 125 व स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 ले एकदम इंटेलिजेंट i3s प्रविधि। बुके बाइक रोके जुइबले स्वतः इंजिन बंद याना छिगु चिकम बचे याना भी आ नो स्टार्ट स्टॉप या झंझट। थप जानकारी लागि छिगु न्यन निसा चोंगु हिरो शोरूम में स्वापुटे दिसा जिकेदु हिरो। रेडियो उपत्यका Pangkusi bota ko di barum ka nasaka sikna lasko shi achana jazu khata uda sa jikha sikna janya kami begin to ladr ne thokha radio pateka chena sa fete ko mega hertz taranga ne thonga uda sa jazu ya ji sachu ne gungu jazu jana we chinu jula jazu uda sa tha sa uda te ko activity uda te ko bukha uda te chena chunu bibin jazu ya jankari bigo ajukaya uda samaj ne bo ya radio pateka chena sa fete ko mega hertz taranga marfat jazu ko jazu nya ka chunu jula ab sina sikna uda samaj gungu थर्जे कला पुचले आबद्ध ज्या छुकुटाया ज्यान चुनुडु समाज युपा हेगु छुकुटाया ज्यान चुनुडु खस जिमटा सपोर्ट एडिसा जिमसा चिपिसन ज्यान चुंगु फुक्क ख सक्ता ख तो बुख मार्फत ठेकी जानकारी पिसे ठुगुवाया उडा गतिविधि हेन पाखे उने प्रेम हिरा तुलादर पाखे ज्याजो उडा छ ज्याजो स श्री दुख्या गुठिया जाथा जिथे हना श्री दुख्या गुठे पाखे थागु गुठिया डम्मो जाय झले हना वई चंगो जाथा जिथे हना जाजो कोभिड-19 याले चलो याना डम्मो जाय या मखंगो अवस्था जाथा जिथिया त छे छे हे वना असार 30 गते 31 गते व श्रावण 1 गते हने जाय या गुडो 2077 साल असार 30 गते मंगलबार या दिने असुबर लिपकव या गुई पेदया तुलसीमाया तुलादर असबर लिपकव गुइदया पूर्णमान तुलाधर इतिमंग कवया ने दया प्रेम रत्न तुलाधर इतिमंग कवया ने दया अमृत लक्ष्मी तुलाधर ननिबा कवया ने दया तीर्थ शोभा तुलाधर अथे ननिबा कवया ने या रत्न तुलाधर बाकोननी कवया ने दया तार शोभा तुलाधर पिंता हंगु ख ठुक्टा हे 2077 साल असार 31 गते बुधबार खुनु बफा कवया ने दया तारमान तुलादर बफा कवया हे ने दया लक्ष्मी हेरा तुलादर चलक्ष कवया ने दया पद्मरत्न तुलादर थालशिव कवया ने या प्रज्ञा रत्न तुलादर ठुगननी कवया ने गुई दया हिरामान सिंह तुलादर याटा हने जयागु ख जाथा जिठी हनेगु झले श्रावण 1 बिहीबार 2077 या दिने हितिमंगा कवया ने दया चंपा देवी तुलाधर अथे ननिबा कवया ने दया चंपा देवी तुलाधर अथे हितिमंगा कवया ने दया पुण्य रत्न तुलाधर अथे डगुबा कवया ने या भाग्यलक्ष्मी तुलाधर नैकंटवा कवया ने दया
जाठा जाठिया त हनेगु यागु ख नेपालले मडुगली हने बाकी धालेसिको कवया ने दया मोनालिसा तुलाधरिया त अनुकूल सोया हनेगु जोगु दु ठुगु हना जाजोया झोले गुठिया नाय रमेश तुलाधर दोसल्ला न्येका हनादिउ खसा गुठिया लिउ छान्जे जुजु रत्न तुलाधर श्री दुख्य गुठिया प्रतिभा देछान दिगु ख अठे गुठिया लिउ दाभरी दीपक दास तुलाधर डापो ललान दिगु खसा लक्ष्मी रत्न तुलाधर व भाइकाजी तुलाधर पिस फलफुल ललान दिगु ख जाठा जिति पिन्त हना बन्न तया व चोनिमा ढका ठुक्ट या जाजो श्री दुख्य गुठी न्याक चंगु ख बुराङ खेले गुला या लस्ते तुत बोन नेत तुलाधर गुला बाज उपसमितिया मुजा गुला बाज थाइपि दुज ठाकुली पि नेत तुलाधर समिति जास्ना पुच पि मुना वंगु नेपाल सम्बत छिन्छ सव पिड दिल्ला ठो त्रयोदशी श्रावण 3 गते शनिबार चनेगु यागुडु ठुगसी बन्डा बन्दी जुया चंगु हुनी गुला लछि तकया डको भए पूजा गुला बाज चाहिलेगु ज्या दिकेगु कोछि टुंगुगु जुसा मिग श्रावण 6 गते मंगलबार निसे गुला धर्म न्यागु लस्ता स्वयंबी पाला पि छम निमजक वना पूजा बिगु बाजा मयंकेगु मेपिन स्वयंबी मौने ज्या यागु ख ठुगे दि निसे सुतसिया पाछि खुटाता इले नेत तुलाधर ट्वाछे दुने दिगु दया था बुराङ खेले न्यापि लापि मुना स्वयंबी पाठ यागु स्तोत्र सामाजिक दूरी कार्यम याना पाठ यागु ख ताम्राकार गुला बाजा खलया मट पूजा ताम्राकार गुला बाजा खलया मट पूजा 2077 साल श्रावण 3 गते शनिबार नि यागुडु ठुगु दि पिगननि बाजा पूजा यागु जाजु ख ठुगु दि खुनु बाजा गुरु बाजा खलय जपि बाजा थाइपि ताम्राकार पि लगायत पिनुगु उपस्थित दु खसा बाजा थाइपिन त बाज ल ल्यागु जा यागु न ओ ठ्यागु यागु ख उदय समाज उदय हपा कोसे डा ग्वाली उदय समुदाय डठी छुन कठया ग्वाली हपा टिब कालबिल याद नि सोना टगु उदय समाज उदय हपा कोसे उदय तसे धमाधम चन्दा बिया ग्वाली अनवै चंगुदु उदय तगु कल्याण जाई त टिब जुवनी कठ ग्वाली अन दिद समाज सकल उदय त इनाप न यागुदु समाज इनाप या त ध्याने तया उदय हपा कोस या त ग्वाली यागु झले अमेरिका चन दिम प्रणव मान तुलाधर न्याडो तक्का बुराङ्ख्य या त्रिलोक रत्न कंसाकार छिदो तक्का छाउनी या अंजना ताम्राकार न्याडो तक्का डांगवाली या दिग्दो ठुक्टा या वनेमा चोकया आनन्द सिद्धि तुलाधर छिदो तक्का कमल सुबा तुलाधर पटाइटी पाखे नि न्याडो तक्का स्वयंभूया केशो तुलाधर पाखे न्याडो तक्का व लाजिम पाट्या मधुबन्ती कमल तुलाधर पाखे छिदो तक्का चन्दा बिया ग्वाली यान दिगुदो मानवीय भावना बोलंका मन पोसाका ठुक्ट ग्वाली यान दिगु या कदर स्वरूप उदय समाज सक्षित सुभान देछागुदो नेत तुलाधर मिसा पोचय मुजा जिगु नेत तुलाधर मिसा पोचय मुनेजा 2077 साल श्रावण 10 गते शनिबार या नि रिगुली मिसा पोचय सकल पुलापी नुपी दुजा पिन्त उगु दिनस निनसिया पाछि छटा इले अनिवार्य झय दित इनाप यागुडो मिसा पोचय ल्याचा व मिसा पोचय पाखे न्याका चंगु ज्याझो व आ यागु ज्याझो बारे सल जुगु ख उदय सय त तागुडो नाप झय दि पिस गेसु लागु सल्लाह बिया दित न इनाप यागुडो जी यो सुभा देसान चुना उडा समाज या प्रचार छन्जे भवानी तुलाधर जुयात लिसे सुगत रत्न सिन्दुराकार जुयात न जी यो सुभा देसान चुना बेक अपिस बुख चोया चित ग्वालियन दिल लिसे प्रेम हिरा तुलाधर जुयात न सुभा देसान चुना बेक न बुख बोना चित ग्वालियन दिल बेक अपि सोमिस यो सुभा देसे चिकपिन त जी इना पेन चुना चिकपिन चुना छुक ठाय ज्ञान चुनौडु उडा समाज दुने जुना उडा समुदाय रे दुने जुना छुक ठाय ज्ञान चुनौडु चिकपि उडा जुया छुम्न ज्ञान जुना दु कस जिमत सपोर्ट एरिस चिकपिन चंगु सकटा खैत बुखयले रुपे ठ्याबिगु पचम बिसे आरसी बचाको डिपा पाखिने डिपा टुका टुगुवाया विशेष उडा व्यक्तिगत जना भएको छि ज्याजो उडा सय जसो स्टार्ट स्टप जाम ये स्टार्ट स्टप ये स्टार्ट स्टप
चिकन बचाइएको चक्कर ये दिमागे जुई स्टार्ट स्टप स्टार्ट स्टप स्टार्ट स्टप उके हिरो यागो नोगो अचिभर 150 सुपर स्प्लेंडर 125 वो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 ले एकदम इंटेलिजेंट i3s प्रविधि बुके बाइक रोके जुइबले स्वतः इंजिन बन्दैयाना छिगु चिकम बचाइयाना बी आ नो स्टार्ट स्टप या झन्झट थप जानकारी लागि छिगु न्यन निसा चोंगु हिरो शोरूम में सॉफ्टवेयर दिसा छिकेदु हिरो जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया पेतत्या इनिसे खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय ग्रान्डी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 416350 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. झुल्की रहेछ बढी रहेछ छर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पायो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ विजय पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा रेडियो उपत्यका निका कुसी बजाको जिबा ढुङ्गा हनसका चित्न लस्कुसियाना चना ज्याजो उडासो ज्याजो छ जिखत सिपिन्जा याकामी बिगिन लाजु टोक रेडियो उपत्यका चेन सफटिको मेगाहर्ज तरंग ज्याजो खट उडास उडास ज्याजो आरास झिली पांगु बेटे नुलु लिपांगु बुडास र दिस हरेक वासा सम उडा व्यक्तिगत बोना टुगु वासा वेकया गतिविधि त वचन खरसिनी फे जुले ठौ दिस सम मेम उडा व्यक्तिगत बोना टेबि जुल वेकय बारे खना मास वेकय दिस ठो निका कुसी बोना जुल वेक जुजु तुलादर ख ताइन से असम बाजन गुठी लिसे सिद्धि घ गुठी आबट जय जैन सन दिम व्यक्तिगत लन जुल वेक समाज योगदान नन दिम उडा समाज तरंग योगदान नन दिम व्यक्तिगत न पछि ठौ खलबन यात न जुल वेकना पछि आठो निगनी से सुरु जुगु गुला पर्व ख गुला पर्वले कोभिड 19 याना गुगु ठन लिचोला त फुक्को या जानकारी न दिसन ट्याग दिसे वेक असम बाजना पसम्मनि जुगुनी असम बाजना सुबति त ख चिकटा हना छक जानकारी दिगु आज कया वेकना पछि खलबला याको गुरु दस ठौ या जाजो या तगले लिपांगु बोक ठ जुजु तुलादन न पछि जुगु खलबला नेने ठौ या जाजो उडा छ जछ तगले पाछो लस्कुसियाना चना ठुकु ज्याजो उडासो ज्याजो जोजोबा अवश्य नै ठौ उडासो ज्याजोले निका खुसी होला ठोछि छ खलबला याको होटा चुला बुझलम ठौछि छ विशेष yana चाहिँ गु मंगलबार नि चाहिँ गुला पर्व न्याट ठुसी न कोभिड पाके चाहिँ ठु गुला पर्व तरंग असर लाट धेउन खनिना उखे दुनिन उडाटेकुन विभिन्न कठाना गुला बाजाडो मंका रूप मुजिया छुने ज्याजुल नि सोंगु दथि मुला अथवा गुको ठ न्याउन देउरु ठुसी गुला पर्व गे खालचुक पोंगो गर्ने छ ठुसी गुना चाहिँ मुख्य यहाँ चाहिँ कोभिड महामारी यहाँ चाहिँ एकदमै असर लाग्यो मान्छेहरू ठुकी यहाँ चाहिँ काठमाडौँ यहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँले चाहिँ पहिला जो ढाउजो नि त्यसमा चाहिँ पछिन पहिले चाहिँ मुनु अप मुनि ज्या चाहिँ या मया रेपरी चिज कोजो दुगा ठुकी चाहिँ जिमे उपरि असम बाजाङ उठी उपरि म के ठुकी चाहिँ यही उपरि चाहिँ नि सुङ खला यो संयुक्त मुजा चाहिँ दकोइ सा चाहिँ छौया किस्म चाहिँ बाजाङ यङ्की मखो त्यहीपरि चाहिँ खन्छु ल थाले बाजाङ यङ्की चाहिँ मनाउ चाहिँ नपाउ मुनि ये बाजाङ चाहिँ सुना यङ्की मखो अब यो चाहिँ ज्यादा ध्यान मुजु रेपरि चाहिँ हिसाबमा चाहिँ ना चाहिँ अब ज्यादा पूजामा उपरि चाहिँ पाला सुई पाला ख वही निम्स मोना चाहिँ
देव पूजा जाजो या वाले बड़ी चाहिँ खुको जो आवे कथां चाहिँ सँग ठयान जन कुसी पास सुना को बे जो हां वो जो ये देव बड़ी खन जो आठुहरू मेबी सदिय मुक्त उगी न चाहिँ दक्वस चाहिँ कर्महरु उगी चाहिँ देठा पूजा चाहिँ माबिम पेम न्याम जो चाहिँ वना देव उटी जाजो सिलेजु उरा गुला बाजारले मध्ये न अस गुला बाजार हल्के तडहु बुझिन्छ नेपुसो गुला बाजार कथा काइ वइ चंडु अस त्यसमा चाहिँ गुकुठा माने जुन ढाकल समग्र खजल अस बाजार गुला बाजार पाके चाहिँ गुकुठा जाइ पूजा आज गुकुठा जी सुना सहभाग देखिने बाजार चाहिँ गना थियो निस्ला छ भेरै भिडियो सोन्ने चाहिँ जुन गतिविधि मजु खगे के भछि कुनै चाहिँ गतिविधि आन्तरिक तयारी अटकी चाहिँ धामल लासरा असमै बाजार गुसी ढके तरुङ टाइ खसन चाहिँ दुसी चाहिँ माने ना चाहिँ असम बाजार गुठन चाहिँ मेबी हेरेको जुलगा न चाहिँ ठुकी मनु मुना जामा अरु डक्को चाहिँ क्यान्सल जुरु थुक्सी गर्की चाहिँ स्वयं नि उनी जुल वरुङा उनी चाहिँ बैजा सोनी जुल निसा छाउनी पटी चाहिँ भए नकी पटी जुल वरुङा पार भए जुल वो डक्को चाहिँ क्यान्सल जुडु तर यसमा चाहिँ जिमसँग चाहिँ नि चाहिँ देव पूजा हुने जुल निसा कुन चाहिँ निसा छाउनी जुल अब बैजा सोनी चाहिँ पुरा क्यान्सल जुल वो चाहिँ स्वयंमा जुल अब पार खुन चाहिँ पार ल लामा जुनी वो खुन चाहिँ देव पूजा चाहिँ पाबो जुना माजुली अबले चाहिँ क चाहिँ वना चाहिँ देव पूजा परि चाहिँ पुजबो पा चाहिँ जुना चाहिँ अब वही मेसेज चाहिँ लला माजुली वही याद नटुका हामी मेरो चाहिँ हुल हार्मोनी चाहिँ कि छुए म डकले जिमसँग चाहिँ गायन गर्न हाल्छ चाहिँ उन न चाहिँ जिमी मत पूजा गर्न चाहिँ एकदमै कम जो मनो त्या चाहिँ मत पूजा नटु कि बाजना मठाना लिमकाना छ नाकिन छ जो चाहिँ वो नासा जय रूप वो चाहिँ पूजामा र रूप चाहिँ जिमा नाकिन छ जो पूजा नटु आउगी थाबाजान चाहिँ इन्क्यु चाहिँ अवश्य दुएमहरु स्त्री दुएमहरु अर्जुनी चाहिँ वो बाजान यंगा मुनु मुना ज्या डक्कै क्यान्सल जुल अठवे कथन चाहिँ जब या होलिका अठो कथन चाहिँ कोभिड ढाका चाहिँ जात्रा पर्व धनाउने अवस्था जात्रा पर्वमय अवस्था चाहिँ ठिकै चाहिँ गुकुठा जात्रा पर्वले संस्कृति लिचोलाई खलट हेगु न हेछ न यदा कदा जिसँग न वइ चौजु निने दुई चौरु ठिकै ठिकै चाहिँ गुकुठा सेरै ठो गाछ चाहिँ या माउ ख खाएर चाहिँ लिपाङो दिनुपटी खलाको छ कोभिड यो असर भटिपटी मौजाउ जङ स्थिति न जिसँग सहरे खण्डै चौरु ठिकै छ ठिकै कोभिड र चाहिँ न संस्कृति चाहिँ संग्यु रेबिजिला खास दिमुको छाने चाहिँ संस्कृत रेबिजी न चाहिँ यी अनुसारमा चाहिँ दुएको यामा यहाँ चाहिँ यी अनुसारमा दुएको जामा कि वो संस्कृत तनाउनेको उनी आठुसी चाहिँ आछन नापको रहन्छ खो बैसन भज कम जो या खसेर चाहिँ हान लिपाल हान या माने अर्जुनले चाहिँ दिशालाई चाहिँ संस्कृति खासै चाहिँ असर लाइछ म जंगा जो बिचारा नि आठैट चाहिँ हामी साले हान चाहिँ फेरि चाहिँ डिस्कन्टिन्यू यानी खसेर तर ठो टाइममा चाहिँ ठोइले चाहिँ समय दिगा चाहिँ खासै संस्कृत असर लागिरहेको हेपरि दिन्छ आपसँग चाहिँ चुटा काममा जरुर मर्छ गुला पर्व न्या ढुङ्गुको ठुको अवस्था चाहिँ अथवा असम बाजा गुठी चाहिँ अवस्था गेजौ गेख बाजा गुठ यहाँ हुन्छौँ नुनु खर्च छुटु युपा गइ जाउँदु ठुके बारे झकने ठुचो अवसर जो हिसाब भन त गुला पर्व यहाँ न जङ हिसाब भन त असम बाजा गुठी अवस्था गेजौ आज नुनु ज्या छुटि आ जाउँदु उसकन गर्ने असम बाजा गुठी परि चाहिँ को नापा चाहिँ ठुली नेपसँग चाहिँ तेल जङ बाजा मकुठ यो कोही न्यासे चाहिँ जुन खजाले ठुकी चाहिँ 100 वर्ष न्याति ठुकी बाङको व्यवस्थापन चाहिँ ख तर यसमा चाहिँ आठो गुठिना क्यु हल्की न्यासन थियो परि चाहिँ मुनुमुंगा भएन क्यु हल्की को देउ खर्जुनी ना बिचे भरिबरी असर लाउ ख ठुकी तर यसमा चाहिँ जिमसँग थोइट असमै बाजाउँदो हिसाबमा के छ संस्कृति लेङ्गी मार्गहरु हिसाबमा चाहिँ ठुकी चाहिँ दपस्की चाहिँ भजबज चाहिँ चण्ड गया चाहिँ जिमसँग बाजाउन चाहिँ बाँडगा कमसे कम चाहिँ जिमसँग चाहिँ थामलास चाहिँ नियमसँग बाजाउन ठामासँग जिमकी बाजाउन लुगा अर्जुन भजबज कोसे चाहिँ जिमसँग चाहिँ दक्वैसिउपट्टि चाहिँ जिम पाडा खरा गर्नु गुल्नु दक्वैसिउ पाखिन चण्ड गया वे चण्ड चाहिँ जिम चलन चलाउनु लुगा ठुङ्ने अर्जुन ठिकै छ जुन रामगा हैन त्यो गुला पर्व महत्व चाहिँ छुरु आज उराटेसँग टजी गहन होइचौँदु टाइनिसे हन होइचौँदु उराटेउ न गुला बाजाएको अवस्था चाहिँ त्यो गुला पर्व महत्व जुझै टाइनिसे त्यो पर्व न्याउन चौँ हिसाब महत्व छुरु गुना पर्व चाहिँ खला खस चाहिँ यो कसै थर किस्म खलाइ कि मला थो चाहिँ खास थाम लाग्छ चाहिँ ठु महिना रहिपरि चाहिँ जिलाई चाहिँ थो स्वास्थ्यलाई चाहिँ बढी त चाहिँ बिचारमा उपति महिना जुलिना चाहिँ दको स्वस्थ बिमारी हिसाबमा चाहिँ सुटे चाहिँ देयुपति चाहिँ भावको या चाहिँ सुटे चाहियो उनीले चाहिँ थयो स्वस्थ चाहिँ बाँलाई
त्यही छौ चाहिँ दु अहिले उगी चाहिँ गाछ नि पुसुङलाई चाहिँ बाजाउन थाना बोन कि छौ चाहिँ वातावरण चाहिँ नेपुका त कोन लेटाका त वन दोइ नि त बाजाउन थाना उनी वेन त त्यही चाहिँ चाहिँ नियन्त्रण दुका ठो चाहिँ बाजाउन देउन चाहिँ चिज नापा चाहिँ ठो सिद्धार्थ गौतम राजकुमार जसो टाइममा चाहिँ अन दरबारे चाहिँ सिद्धार्थ गौतम तस्कै यो बाजाउन राटे किसिम चाहिँ यन्दु ठो अहिले ठो बाजा नापा चाहिँ अन सिद्धार्थ गौतम थाहा चाहिँ अन दरबारे नापञ्चमी साक्य त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ हया चाहिँ थो बाजाउन छेउपट्टि बाजाउन थो थाहा बाजाउन यहाँको उर्गा रहेपट्टि न यन्दुका अर्जिया चाहिँ थो बाजाउन चाहिँ भगवान बुद्धि त चाहिँ यो बाजाउन जुले थो भगवान बुद्धि थाहा हुँदा थो बाजाउन थाहा हुने चलन न ढुका थो अनुसार यहाँको राम्रो तो बाजा चाहिँ नुनु पुसाबिने सिने या असा बाजा पुठी जा चौंडु की मोरो मला नुनु पुसाबिने ठुके चुटा गाइ चौंडु की मोरो छिउ न नाता कला छोट इले चाहिँ अवस्था बामना ढंगको अवस्था हन चाहिँ नुनु जेनेरेसन पिन्छ नुनु पुसाबिने ठुटा स्वीकार्यन्छ अवस्था दिक मोरो ठिकै छ असम बाजान गुठी पनि हिसाब से खर्च चाहिँ ठुसी ल्याम्टो चाहिँ बाजान थाले कोही चाहिँ न्याउ चौंडुका गुली न्याउ चौंडुकी जिमसँग चाहिँ गगामा होइ चौंडुका अर्जुन देन सा चाहिँ जिमसँग बाजान थायो सिन्युन यमैना छन बाजान थायो सिन्युरको बाजान मगा बाजान थाइपिन्छ बजान मैरा उनी चाहिँ जिमसँग चाहिँ 16 पेरेज खर्च चाहिँ मनुमुंगा चाहिँ बाजान सिन्यु चौंडुका ठुने तो असा बाजा गुठी चाहिँ बाजा सेन्टर चाहिँ असा बाजा गुठी जॉब जगह माओ कि गैर असा बाजा गुठी दुपी अथवा गैर उडाटे न बाजा सिन्यु अथवा असने मनाती मेबी स्थापित मेबी पिन्टन असने बाजा गुठी दुखना सेना चंगु चलन दु मोरु नापाई अवस्था के छ आय अवस्था के छ नापा बाजा थायो चाहिँ मुनु चाहिँ कम जसो टाइमला असने दुपी चाहिँ उराजीमा गैर उराजीमा हामीसँग चाहिँ ग्यास बाजा थायो न्यास चाहिँ सटा चाहिँ बाजा दुका यन्त्र ख तर आठौँले चाहिँ थय जपिने परिवार दुने यको चाहिँ बान्थापिन दुजुने थौने पट्टि चाहिँ पिने पिन चाहिँ यको चाहिँ मकया यसमा चाहिँ ठो असम बाजा नप चाहिँ भजा चाहिँ सट्टिका चाहिँ वेचौँपी चाहिँ असम पिनी मक्सा चाहिँ जिमसँग चाहिँ इम्ता चाहिँ बाजा थाउ सेना गर्न गइचुन टुका इपि चाहिँ इमसँग चाहिँ त्यही मलाई चाहिँ इपि चाहिँ ज मक्त इपि मलाई इमसँग चाहिँ लापन लिपन पुलमो योपट्टि चाहिँ चन्द्रन टाइम मगा इमसँग जिमसँग चाहिँ गुल्न चाहिँ चन्द्र गाउँ ख वो चाहिँ थै ज पिन पाखेन गाउँ मे पनि ग्वाली चाहिँ या वो पिन त चाहिँ जिमसँग साफ चाहिँ बिहा नाप चाहिँ थका तर जिमसँग चाहिँ ज चाहिँ या मयानका वो या मिलेन मजो हो तो असम बाजा गुठी बुटी बारे खला मासे तो असम बाजा गुठी चाहिँ गोगो कवडु गुलिक खलाकदु गोमिसिगु जडु न ठिकै चाहिँ गोरे छका पावे ख ठिकै छु जिम असम बाजा गुठी चाहिँ जम्मा चाहिँ आ ठाउँले चाहिँ सोस खा चाहिँ पाखे चाहिँ बोडीको चौंडु आ ठुकी चाहिँ कव पाखे चाहिँ पा गइचौ मखुर्की ठुकी नापा चाहिँ सुना चाहिँ याफु व पाको चौंजुले पछि छेन पछि छिपी भैनक छिपी अहिले पछि देवाना भरि चाहिँ अन चाहिँ याफुसँग पाकै चौँजु नि जिम सँग झिन्यु पाडुवा झिन्यु पाखर कि चाहिँ झिन्निरै छ पाफेमा कि आर्थिक अवस्था नै खप्या हैमला बाजा त चाहिँ खेतला लिपाङले स्थानीय निकाय न स्थानीय सरकार न बाजा त चोस्या किमिति चोन्याकी किमिति चाहिँ ग्वालियन जंगुटुको अवस्था चाहिँ असम बाजा गुठी आर्थिक रूपमा सक्षम खया ख सुजुला उराटेको बाजा मध्ये टक्ले आर्थिक रूपमा सक्षम बाजा त रुपे कायमला छ असम बाजा त कायबै जंगुटुको अवस्था चाहिँ असम बाजा ठ्यो आर्थिक अवस्था चाहिँ घटे छ ल्याचिया छुडु जिम्बे कनि मिले जस्तो गुल्टक कनि मिले जस्तो कहानी असम बजान गुठी चाहिँ ल्याचा हिसाबमा चाहिँ ढाउ खर्च चाहिँ जिम बजान चाहिँ गुठी चलाए गएको चाहिँ लगभग जिमके चाहिँ अब ब्यालेन्स ब्याङ्क ब्यालेन्स जुरामा ल मलाई ठाउँनेलाई चाहिँ पछि चाहिँ झेवाला चाहिँ नगर महानगर महानगरपालिका चाहिँ बेचौटु स्वयं उनी पनि चाहिँ निसुङ खोल गुपी चाहिँ जिम्मे छौ चाहिँ वा समिति चाहिँ रेक्टिभ्टु ऊ निसुङ खोला चाहिँ दक्ष चाहिँ बुनबले चाहिँ 1 लाख दान चाहिँ इमसँग ग्वालना चौँडु जुनि सुङभरि चाहिँ उखि पाखेन त्यो चौँडु अहिले मेरो भरेपछि चाहिँ ज्यामा चाहिँ थपसँग चाहिँ पालासँग ज्याना चाहिँ यहाँ चलाउँछु मलाई अघि चाहिँ खासै त्यसमा चलाउँ समस्या चाहिँ मोटरसाइकल आइज तो गुला बाजाले ठाउँले चाहिँ बोल अलग अलग
असम बाजन गुठी बोल अलग कसा डन गुठी बाजन अलग नेत्र प्लाट जेको बाजन अलग 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 बोल्दै दे छुचु बोल्दै पाएको छुचु बोल्दै समान त दे बाजन बारे चाहिँ जी यको बानको मस्यु मलाई तर यसमा चाहिँ अपोइना चाहिँ बोल चाहिँ छौया किसिमको ख आउगी चाहिँ नितिनाथ चाहिँ गरेर हल्की चाहिँ अमोस भगवान गरेर हल्की चाहिँ अपोइना चाहिँ वया ख तर गरिका हल्की आज जिपिन चाहिँ असमै पनि जोली जिम असमै छौ चाहिँ अन्नपूर्ण गरेर आउडी छ अलग है वो मेक मी सुगेन दे मको अरे चाहिँ नितिपिन वनकी राख्छ इमी चाहिँ इमी न चाहिँ नेटीपट्टि छौ अलग डु कसाटेन चाहिँ अलग डु मुला इम छठौपट्टि चाहिँ ग्रुपै छौ अलग दैखेर पैसा असमै पनि चाहिँ अन्नपूर्ण गरेर आउडी वजन मेप्सन टाइम मक्का हो अर्जुनले चाहिँ मेमे चाहिँ बोल चाहिँ भजभज यको मिले जुगा आर्थिक रूपमा पनि खलामाले चाहिँ छिन हात ढाइन गुमिस ड्यामाले गुलगुल चाहिँ ड्यामाले ख वर्षे झिनिले छ पाउ उठो मलाई गुलगुल ड्यामाले ठुकी चाहिँ अठिका ठुकी चाहिँ ड्याउ रेपछि चाहिँ गएको चाहिँ गुली रहर बढियामा ख चाहिँ वसा हुने ख मलाई घुमेसा चाहिँ यको चाहिँ फेबी नकिलेन कमेन लापो चाहिँ बज फेबे उठेन चाहिँ याइपसँग चाहिँ यको ध्यान म जिमी चाहिँ सुते चाहिँ अन चाहिँ बादन थाना चाहिँ ल्याए चाहिँ अन चाहिँ अस्ने चाहिँ दौबालाई च्याटिङ जनाउँदु ठाउँले हाम्रो चाहिँ च्याटिङ यो खर्जुले ठाउँले चाहिँ हरेक दिन कुनै च्याटिङ चाहिँ स्पोन्सर दुगा अर्जुनले अलमोस्ट चाहिँ च्याटिङ खर्च मगा ठुचेलो यार्न मल अरे देखाइ चाहिँ झिसा चाहिँ निस्ला छा वनबे चाहिँ निस्ला एपरि लाभसँग चलन दुगा अरे चाहिँ देव पूजा त माउपरि चाहिँ जोडाउन चाहिँ ठिकाउलाई चाहिँ स्वापा गर्न का दुगा वन डक्को चाहिँ इमसँग बिगा ठुबाक चाहिँ झिसा चाहिँ रहरबाट यापरि चिज गयो रहेछ चाहिँ त्यो बैजा सोनीपट्टि चिज चाहिँ झेउ सुकेन काम हो त्यो स्विप पार्लरका उहाँ खर्चे अहिले अठे चाहिँ पारुबेर हिपट्टि चाहिँ रहर गरेर सिलेक्यु चाहिँ कोचापट्टि हिसाबमा चाहिँ यापले उकी सक्न काइम हो मलाई ठो ढेबडे चाहिँ चिज चाहिँ क्या चाहिँ जिम असम बाजन गुठी चाहिँ फुजम बिउ रही चलन ढुका बाजन याक्युलाई अहिले वो त्यो उहाँ चाहिँ जिम्मा चाहिँ चलन चलाउँदो कि म अब भजभज तन यो कुरो चाहिँ तन मगा ठुवा बाजो यति बोज्या मलाई ताई डेर जिसो अनुसार चाहिँ उडा समाज न सचिक बाजन बोजे याउ ख लिबले बजा नेटे असम बाजन न ठोको ठो बोजे याउला खलर हेबितिर एको लुमन्टिला मोरो लेदु दाइ बोज्या ठोकुने जुवाजो अवस्था दुकी मोरो आला ठो वर्षले द्विमुख दि साइड कोभिड ड्युटी हुनी हैन भविष्य चाहिँ ठोको ठो चाहिँ एको बाजन तया छटा गुला बाजन बोजे याको चाहिँ सोज असम बाजन गुठी दु मोरो अथवा छुदु थ्री असम बाजन गुठी थियो सोजला चाहिँ खासै चाहिँ मोडर्न हान्न जो आइट तुरुन्टेलाई अब ओरा समाज याबले चाहिँ व जिउराटे चाहिँ याउ हु चाहिँ बाजन गुठी चाहिँ बोटिका याउडु अरे ठाउँ चाहिँ इटुम्बालाई याबले चाहिँ सके त्यसमा इटुम्बाई पनि बटेसँग याबले चाहिँ यही डुपरी डक्को बाजन खलट सटा चाहिँ याउ उसको यो को डटका हो थियोपट्टि याउ रिजी चाहिँ ऐसा चाहिँ अपुरा मुखुमला तर विभिन्न किसिमपट्टि चाहिँ गुना चाहिँ बाजन चाहिँ बोजा मक्छ गरिकी चाहिँ सारङ्गी ढाल्ला प्रोजेक्ट ढाल्ला ऐठा बाजन असम बाजन गुठी मन्टाउँदु गभर्मेन्ट चाहिँ अना चाहिँ अस्ने चाहिँ नेपटेला मुको अस्ने चाहिँ अयोप्रिय छौ चाहिँ ग्रुप नपन टाइममा चाहिँ उचित बना चाहिँ यन्त्र बाजन त चाहिँ नि गणगण चाहिँ छिल्जियो मेमे जसले मेमे संगीत न बाजन छिल्जियो अवस्था दु मोरु तो बाजन त तुबे धर्म कर्म अथवा वर्षे छ व गुना पर्वले छ प्याउ तो बाजन खि मेमे इले न प्याउ गेर ख अथु बाजन चाहिँ गुना ब्रे चाहिँ जको प्याउ उति चाहिँ बाजन ख थामा लाछ उनी अर्जा गुना बाजन त हो मला तर यसमा चाहिँ थो असमी बाजन असमी पनि चाहिँ नखच खबले जिमल पिके या बाजन गरकी चाहिँ अस्ने चाहिँ व पाया उनले चाहिँ बाजन पिक्या अरे चाहिँ जिम्मा चाहिँ मेठो चाहिँ जिम्यु बाजमा वाइल्डमा लगाएर थाहा छ जिम्मा उगिलाई नबना बिहा कर्की चाहिँ सिगले चाहिँ सिग जत्र जिब्ले बाजमा यहाँ बिहा मलाई टाइममा चाहिँ उठेको भन आतर अठासँग चाहिँ डकोसा चाहिँ सटु ठाटोको हुन्छ नफाइ मुगु छाले चाहिँ ठुकी व चाहिँ झेउका या ज्यान मुगु मलाई ठुकी चाहिँ झेउका चाहिँ बाजन थाहा बिना मुगु ठुकी चाहिँ थय अन चाहिँ ल्याम्पी मस्तेसँग चाहिँ थाइ जुने इमिन लागि मलाई अर्जुनले चाहिँ दगैसा लाउ टाइममा चाहिँ ठो ज्याजुल कि जिमेन मेरा मन ठान्बियो भन
तो बाजाय पति जुनि महत्व पति बारे खना मासे तो बाजाय महत्व यो खै दुगुना तो बाजाय त आ संरक्षण याको नीति चाहिँ सरकार गुगु को ध्यान बे चौटु खेतला स्थानीय निकाय छ ओ ढ्याइ बे चौटु ओ चाहिँ गागी मागी आ सरकार अथवा स्थानीय निकाय आला स्थानीय निकाय प्रणाली थियो दिएको टुकु अवस्था स्थानीय सरकार तो बाजाय त संरक्षण याको नीति अथवा तो न्याकी नीति सुचि या मानिरहेछ अथवा चाहिँ सरकारमा चाहिँ ढासँग चाहिँ स्थानीय निकाय पखिन्छ ग्वाल क्या फैसन जो यो विचारमा मुला आटकला चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ क्या ग्वाल माउ कठा चाहिँ जिमसँग चाहिँ जिमसँग प्रोजेक्ट हछ जिमसँग यानबी राटा हुन त्यसमा दु मुला जिसँग चाहिँ अर्जुनी चाहिँ ना चाहिँ गुणले 1 लाख दाना बेचौं ख जिसँग मिमे प्रोजेक्ट चाहिँ बानको चाहिँ न्याकी फु अवश्य बछ चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ जिसँग चाहिँ अनुरिया छ इमसँग ग्वाली रिपटी पल्छ गइला बाजनले चाहिँ म्यालिपी खन प्याउ चौडु आ म्यालिपी मजो आठ 62 रुपैयाँ रका ले बिले मेमे बि बाजा उठि बिन्छ 62 रुपैयाँ अवस्था चाहिँ अस बाजन चाहिँ आटक ठाउँ कोठामा या पहल मयाउ ख कि हामीले चाहिँ म्यालिपी आजको बाजा थाना हुन्छ खण्डु ठोक ठाया सोच अस बाजा उठि मयाउ कारण सुक कि या मफुक छकनिको चाहिँ जिमसँग चाहिँ या चाहिँ मे पनि ग्वाल ज्ञान चाहिँ बासुरी चाहिँ क्या साथ बिउ ख मला त ठुकी चाहिँ छौ चाहिँ समस्या छोल लाग्छ गर्की चाहिँ जिसा चाहिँ क्ल्यारिनेट चाहिँ पिका याबले चाहिँ निमसुम देउ चाहिँ आवाज गा तर बासुरी देउले चाहिँ कमसे कम न चाहिँ 15 जवानमा झिन्याम चाहिँ मन्तकी जो आवाज गाइमको अर्जुलिना चाहिँ ठो चाहिँ पिने चाहिँ हले दुनी दुस चाहिँ हाम्रो त पिने बाटा बन्ने चाहिँ फटित चाहिँ बासुरी चाहिँ मगा ठान्छ जोंले चाहिँ अहिले हाना जिमि खला बजले चाहिँ बासुरी सेनिउ चाहिँ चल्न मरु आटक मला अर्थ आशनी जगा कनिको चाहिँ खना प्याव हो ख त जिमसा चाहिँ ठुकी पटि त चाहिँ झ्याकमा फेजन तिन हाम्रो अवश्य न जे आठो ज्याजो लिपामुले लठिने दमुगु आ कोभिड हुने ठुसी चाहिँ गुला पर्व बालक मन्या छ चिपि मिहनि से सुमि उना पूजा बजा या अवस्था दुमला ठो निरन्तर रूपमा चाहिँ ठोको ठाउँ न्यायमा रहेको कामना नै चाहिँ यहाँ चना अठो इले चाहिँ ज्याजो अन्तिम इले चाहिँ ठो असम बाजा गुति वो ठो कोभिड ठो गुला बाजा त काया असर लागु खय त काया जिन लोमगु डाइरेक्ट धामन छुन खण्डसा दिपाङले छटवा चकन जिन जिन राखेन चला कि चाहिँ धामना चाहिँ आठुले कोभिड नै चाहिँ त कोन ज्याजो चाहिँ नेपाल जीव गुण पालन मके ये चाहिँ तले न्याय व यामा उपरि नख जख ढगय चाहिँ यामा फुडु मुला आठुले अवश्य न माइबसन 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 दु तो सालेला चाहिँ न्याउ किस्म या छ नि या फे मक्ट मुला मेरो साले चाहिँ आठ अझ बाङ यामन फेमा रहेको चाहिँ अझै आसकै ले सुभा डिफेन्सना जुजुरत नतलार जुयाता वेक उडाटेको सरकारी पचेटकया टस्क हे मनको सका ज्ञान चना दिम व्यक्ति न पछि खनामला ठाउँ यानो जुवा ठाउँ निवाटेको छको टजिको संस्कृति गुना पर्व व गुना बाजा त बिस्कको ठाउँ ठा दैवे जङ ठुगु इले कोरोना भाइरस गुगु ठाउँ निचो लाकला अले वो लिचो लागु हुने ज ठाउँ कुनै गुना पर्व गुगु ठाउँ हन चौं रहेको जानकारी वेकन जित बेदला लिसे अस बाजा गुठे बारे न वेकन छुगु दित ख जित निवै दिगु जुला हनचका वेकैदा दुनुगला निसे यकको सुभा देसन सुनम जुला लिसे मिछाना जिमदान याना सात बेदला मिन्तन यकको सुभा देसन सुना हनचका जि इना पेना चना छिपि अस छिपि उडाटेको गुमु थर जो कला फुचले चना छुकुटा ज्याजो एन्चनगु छिपना छुकुटा गतिविधि एन्चनगु उडा ज्या छिपना छुकुटा समाज युपा हेगु एउटा ने ज्या एन्चन दुगु खास किन्त सपोर्ट एडिसा जिमसान उगु ख उगु गतिविधि उगु बुख ठुगु उडास ज्याजो प्रसारण यागु बथम विषय थवे ज्याजो जीविकेन तुलादर न पायो निगु उजा फन चनगु जुला आइतबा सुभा जेमा भा